I can't see through the windows. I can't hear the Bismillahirrahmanirrahim. Hai Yesus Santo, aku menikahkan engkau dengan anak saudara kandungku, binti Wilkina Demetril, dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya anak saudara kandung Bapak, Wilkina Demetril binti Ismetria, dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. go where nothing keeps the air from rushing.